Her son ha fi me it falbh in trísah chogadh gentle. Na gab droch eili, bí mé ra saighdear, ha mi chuig gealltainn sin. Is ha mín dulchas go bhfuil céir Sgoil agus go bhfaigh video seo chu luas a gas. Thúr mí an video acit, ha gael mór ac an mórs. Is ha mi ceir Sgoil san chogadh an drast, ha mi dulchas go bhfaigh an video seo. Elisach, wat wil je 5 reiking? Dí ham? Ha je niet bassen gegaan, tjinje? No, canring a bhí ha video ac an seo, seo. Ha gael mór ac an mórs. Elisach, kunnen hij zo staan? An dí ha mis múisiún a chanach go mí agus an dú har office ac an bhfuil video ac an cymryd. Hachar an tjinje an dú, seo ha dalgan ac yn y jo. Bí ceir Sgoil, na gab drag? Ha mis múisiún a hig bí así. Yn chick sy'n coel? No, bhí me ceir Sgoil. Ha gael mór ac an mórs. Is ha mi ceir Sgoil san chogadh an drast, ha mi dulchas go bhfaigh an video seo. Go dé ha dean an seo, thuir sin féfar go ráid a bheasathug. Wel, my hyrstiad sin, fi mi gyfel mir eri fo bas. Hyrs mi gyn fi mi ras is ha mi, ha gealltainn dyr y ffricw ma ach ha fi mi i tsyr y bristwg yn gealltainn ac yn mitse.